Latitude, latitude, longitude. Sama ideja za projekt je nastala na podlagi razmišljanja o tem, kako smo ljudje povezani s svojim naravnim okoljem in z ostalimi bitji, in kasneje od tega še, kako smo zorganizirani in kaj nas pri tem moti in kaj nam koristi mogoče. Vendar naj človeka naj ne zavede, da je to razstava o pajkih in pajkovih mrežah, ki gre pravzaprav za simboliko tistega, o čemer naj bi projekt govoril. Me zanima pri vsem tem, kako ljudje med seboj komunicirajo in po drugi strani, kako ljudje v tej komunikaciji so na nek način kontrolirani oziroma hote usmerjeni v neke določene dejavnosti. Seveda takšnega projekta se enostavno ne da izpeljati brez strokovnega sodelovanja z znanstvenikom, ki svoje področje temeljito obvlada. I think the wonderful thing with art is that you can break down walls, so you don't have to be within the limits you usually have in science. It's really nice to try to cross these borders of different Umwelten and to dive into other sensory worlds. And that's something we try to do here with the spiders. So we want to cross this border to vibrational signals and to learn also more about vibrational signals and maybe also to get a better feeling how other animals live with us and we live with animals. We actually believe that vibration is the much older way to communicate than airborne sound. And for many animals we also have to prove that in evolutionary sense the vibration signals are more important. Biotremology is in short actually the discipline of vibrational signals transmitted and received by organisms. It was always supposed to be part of bioacoustics, but in 2016 we decided to have our own meeting. Kakor je pajkova mreža sistem komuniciranja za živa bitja, pajke konkretno, pri njihovih dejanjih, kot so lovljenje hrane, razmnoževanje, seveda tudi delo same mreže, smo ljudje naredili neko drugo mrežo, ki povezuje vse ljudi na tem planetu, imenujemo jo pa seveda medmrežje. Medmreže med nami so pravzaprav hotenja in pa tisto, kar bi nekateri hoteli od nas, in to zastonj. Gre za neke vrsto kontrole, ki jo korporacije želijo izvajati nad nami, pa seveda tudi sistemi, politični sistemi. When it comes to the web building spiders, it's even more sophisticated. So you actually can see the spider web as an extension of the sensory organ of the spider. So the spider actually builds its own environment. A beautiful example is the Araneus diadematus, the orb-weaving spider we have here. And the spider sits actually in the hub, so in the middle, and from there it receives all the vibration coming to the spider. And spiders have 8 legs, so they have many points to receive it. Kako slišati tisto, kar je na prvi pogled neslišno? Vzeti moramo neke vrste povečevalno steklo za zvok v tem primeru, ne za sliko, in se približati tistemu neslišnemu delu. Seveda, da to lahko slišimo, moramo uporabljati posebne pripomočke. To so mikrofoni, ki so izdelani predvsem popolnoma lahko za ta namen. V tem primeru gre za vibracijske mikrofone, gre za tako rekoč piezo senzorje.
ki imajo posebna tipala, ki se lahko dotaknejo, v tem našem primeru, pajkove mreže in zaznavajo vibracije, ki se dogajajo na pajkovih mrežah. Potem drug vidik zvočnega materiala se pa nanaša na sam koncept projekta, ki govori o tem medmrežju in pa mreženju, ki obstaja med ljudmi. To pa so zvoki, ki so nastali v procesu pretvorbe GPS signalov, ki so jih ljudje prostovoljno, to moram res poudariti, prostovoljno predali za ta projekt. In beleženje teh GPS signalov je bilo približno takšno v tem smislu, kot ga mi puščamo pravzaprav odtise na medmrežju, ko brklamo po njem, ali pa ko hodimo in se premikamo po tem našem planetu in puščamo sledi za seboj. Zapravi, na koncu so se vsi ti različni vidiki in različni izvori, to se pravi tako akustičnega materiala živalskega sveta, kot tudi pretvorba GPS signalov v MIDI protokole in potem elektroakustična obdelava obojih združila v kompozicijo, ki seveda z upravičenosti nosi naslov zvočna prepletanja.